Anacığım meni oyamlamanız. Men bäribir de qayta uralam. Hoş geldin Yeroqa. Hoş gördük dostum. Qalaysınдар? Men senlerdi sağındım goy. Biz de seni sağındık. Seni anan uyuңda kütüp otur. Hayato meni uyuma aparsa. Mening anam qalay? Aman esenbi? Iya, aman esen 5 ay boyu seni kütüde. Kim bari? Anasın men geldim. Qaydasız? Selim anasın men geldim. Babam, ben seni sağındım oy. Anasın men ölemde durdum. Men qayta uraldım. Babam, ben seni 5 ay gittim oy. Anasın men seni taslamayım. Men мәңгі қасыңда болам. Babam, ben seni kiletті білгемін. Anasım ендеше мен сыртқа шығып достарыммен серуендеп келемін. Oo ağa toktayınız. Не oldu інім? Неге тоқтаттыңыз? Meni tanıdınız ba? Men әлгідегі Gülapşe'nin inisimin goy. Ha 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 ha. Oğlum niye toktattın beni sonunda? Gittim ben onda. Jür barasın ba? Meni jür. Jaraydım. Осы жерден түсесің бе? Иә, осы гараждың ішінен түсіріп кете қойыңыз. Жақсы, мен кеттім. Ал давай, енді кездескенше. Қалайсың досым? Мен бүгін Айгүл деген досты қыздырмай барамын. Оны бәрі Гүл деп атайды. Ал жақсы досым. Саған сәттілік. Давай бауырым, амандықта кездескенше. Сау бол. Көп рахмет. Гүл, сен бізбен бірге жүресің. Әйтпесе сені осы жерде жайлата саламыз. Ben senlerге бәрібір бағынбаймын. Менің өз жолым бар. Маған тиіспеңдер. Тоқта!